हौजिक अखोना ख्वाई प्रजा अखोना सरकार ओइदब मचिंग थीबा सिगुम्बा सासोनसिबु अखोना परा तंबीजी हाय तारगदी डेमोक्रेसी की फजग्रबा अदुगुमलबा इलेक्शन अमुमुक लाक मतमजे सिदैद अखोना परा प्रजा अखोना शक्ति लेना पांगल थोकना अखोना मखोइदा खुलाइना करीना अखोना मोइगा सरकार का लंबा पारुबा याब नति अदुबु डेमोक्रेसी द प्रजा द पिरिबा शक्ति दो मदुना मखोइदा इलाइ लाइना परा तंबीबगी अदुबा खुदोंग चाबनेबा अखोइदा पिरिबसे अखोना लैरिबा सरकार से परा तंबीजे हाय तारगदी अखोना मतिंग थोंगा अखोइ इलेक्शन जे थेंगगदबनेबा नसीदा पावर पागना शक्ति पारगना ngang चाउरबा मयाम से प्रजा अखोगी खुद लेबनेबा सिदैदा खुलाई पारिबसिले कनाना सिजनै कनाना याने जे लोइ खंगनिको सिदा मसा मसा की वोटिंग लाइबा इलेक्टोरल रोल फोंबदा सिगी थाकसे जौरागदी असेंब वोट तौबददी करम फिबम दोलबा अखोगी मणिपुरदा इलेक्शन पांथोकदरबिजे अखोइ पुनमने खंबी मरुइना ngasiदा पांथोकलिबा अखोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस असि हंतक खक्ता अखोगी इलेक्शन की ओइना हंतकी 2024 की ओइना फोंखिबा इलेक्टोरल रोल सी अखोगी 1 जनवरी 2024 सिगी ओइना फोंखिबा इलेक्टोरल रोल सिदैदा यामना मवोंग मरिंग चुमदबा अदुमलबा ngasiगी लैंगा असिना तौरकलिबा थोंगसिंग असि पेंदबदगी मरुइना प्रेस कॉन्फ्रेंस असि तौजबनी मरुइना आइना अखोगी मणिपुरी कंटेस्टा कुसंजद्रिङाइदा आइना खुदम ओइना पिनिंगबसे अखोगी नंबोल सिदैदा अखोगी पोलिंग नंबर 24/3 पोलिंग नंबर उलौगी पोलिंग नंबर बी सिगुम्बा जगह हंतकी इलेक्टोरल रोल फोंग मी चामगा मरी अखोगी याउसिलक्लिसे करमनो हाइबदा अखोगी रिलीफ कैम्प लेरिबसिंगदु इलेक्टोरल रोल फोंगबसे याउसिलक्पा याउरिबा इलेक्टोरल रोल सिदा फोंगबदे याउरैबजि सुमना ममिंग मथादो याउरगा फोबिबोदि फबा सिदा मयामदा उचरिबसे सि फोटो याउरे मसागी ममिंग मथा अमता याउदबा फोटो दी याउरे को ममिंग मथा दी अमता इबनति याउबनति अदगी मसा याउरे मपा ममिंग अदुगा मागी हस्बैंड एंड वाइफ ममिंग मथा अमता याउदबा मेलमान तादबा अदुगुम्बा हौजी हौजी अखोगी नंबोलगी उलौगी साइगी कंप्लेक्ट लेबा रिलीफ कैम्प दो अदुदा लेबा मियोय सिंगदुनेबा हौजी हौजिका चामगा मरी इलेक्टोरल रोल दा याउसलइजे हौजी किदा इलेक्शन कमीशन की अदुगा अखोगी लीगल सेल की सु मयाम अमा चटपदा हंतकी ओइना सिदैदा मरुइना स्ट्रिक तौबसी खुदम ओइना चुचामपुरदगी रिलीफ कैम्प दा अखोगी सिदैदा कैसामपाट लेरे लौरसी सिगिजे कैसा सिदा चुचामपुर की केंद्र यावजे कैसामपाट लेरिबा रिलीफ कैम्प सिंग मफम जगह दुदा मागी वोट थादबा ममदी पीगनेबा हुजिकी हंतकी इलेक्शन कमीशन की कैनोसदा पीरिजे हंतकी रिलीफ सिदा इरांगदा तौबदा तौबददी वोटर लिस्ट की मागी चुचामपुर केंद्र दा दुम ओइगदबनेबा थादबदुदी आदा चंगगा यादबा पोतु अखोगी सिदैदा मखोगी पोलिंग स्टेशन लमा इलेक्शन कमीशन आइडेंटिफाई तौरकांदा मदुदा वोट थादबगी अयाबा पीबगी जे लैग्रे अखोगी जु लीगल की साइट की अमम चलगा दुम याव अदुमो ngasiदा फोंगिबा अखोगी नंबोल की सिदी हौजी हौजी रिलीफ कैम्प दसु लैबगी दुमा थोइना उद्रे इलेक्टोरल रोल सिदी पुलप हापचलिनेबा सिजु हौजी हौजी कारिबा मिनिस्टर ओरिबा मामगी पोलिंग स्टेशन सिदा चामगा मरी से याउसलिमने याउरिबदुसु ममिंग मथादो याउरगा तौबदु ममिंग जे छोंगी दबा फोटो खतन याउरगा इलेक्टोरल रोल फोंगबदि याउरइबनेबा अदुनदि ngasiदा बीजेपी की लैंगा अखोगी सीट हुंपु लेबा सिदैदा मंगा खतनी होजु ओपोजिशन दे लेरिबसे अखोगी कांग्रेस की 50 अमदि मखोगी सुमनतगी इम्फाल की शहर सिदगी किलोमीटर 10 गा हुंदोय खतन चटलगा लेरिबा नंबोलगुंबा जगह दे सिगी थाक तखलागदी मणिपुर की लेमहोरिबा बीजेपी ने काबा केंद्र द करम फिबम द रिलीफ कैम्प हांगी बजिंगदा मफम द रिलीफ कैम्प हांगदो अदुगी मफम दा इलेक्टोरल रोल जे करम मोंग लेरमगदगे हाइबदो प्रेस की इनिशियली नाउचिंग अदुम खंगबी सिना इन थमजनिंगबसी अनि सुबदा अमु अखोगी इलेक्शन की नोटिस थोक्रबा मदगी इलेक्शन की रूल दा मसाना अदुम यावरगा लेजरे मागी लोकल मागी डिस्ट्रिक्ट ता लैरिबा एमसीएस तगिनी एमपीएस ऑफिसर सिंग से लैबा याति मागी केंद्र जुरिडिक्शन जो अमत लैबा यादेबा सिगी जे इलेक्शन की नोम दगी हादगी दबसु इलेक्शन की मसी चन्नरगा लाबा पोटनेबा अदुगी मतुंगनिना सि हौखिबा फेब्रुवारी की तारीख 10 गा तरुक सिदैदा अखोगी नंबोल की एसडीओ ओरिबसे माजी आईगी नंबोल द एसडीओ जो उलौ मसादगी नेबा एसडीओ मसा मसे माजी फेब्रुवारी की तारीख 10 गा तरुक दा माजी ट्रांसफर थोए करायदा
jiri bam da masi SDO amusung video aduga edition da masi ADC gi jiri bam gi in charge oina masi de jiri bam da thokre aduga jiri bam da le hori basina mu ai gi number sida mu la khre ba aduga ba SDO do mu kam do ke bo hantak ki mu mas ki tarikh manga sidai da ai koi order ma mu thok ka kari tawro ke da ai koi gi video number na mu thoksal le ba ji gi MCS officer si ai koi gi ulong da gi ni ko hari ba electoral room da tawri ba mayam ji jo mane SDO puri ngai gi matam da ne ba sida happy ba mayam ama ma tawri se auna hojik ti ai koi na su ma sigi jima he phangak pa de di hojik chief election commissioner ai koi sidai da ai koi kano thagre application lama ai koi kano sima tha bagi ai koi sing je thagre aduga mari leina ba ma koi su sum tawra ani aduna hantak ki election la si ai koi adum phangi manipur ki situation leiri ba phibam masina हानदगी मणिपुर दा लॉ एंड ऑर्डर फै हाइरगसु सुमनतगी इंफाल गी जगादा लैबा स्वाई सिते खक्तम खितम कनो तवेबा खजितंग लामथोक दिबदा अखोय खुदम ओइना हाइरो अंद्रो लाथोक गी जगादा लॉ एंड ऑर्डर फरिगै गी मतम दा बिसि मिना यावबा मयांग फाल अदुदा मयाम मा तारे को सिदे दा हौजिक तति लोइना बा खुलाई पाइ बा ngakne सिगी दैदा इलेक्ट्रिक रोन फौबदा फोंबदा सिगी फिबम जिदा ला अबजिनदी हौजिक किदा लॉ एंड ऑर्डर लेत्रे बसिदी अखोइना हाइबने सुप्रीम कोर्ट ना बौदा हाइग्रबा पोने सिदे खुलाई पाइ बिसिले कनाना सिजनै कनाना याने जे लोइ खंगनि को सिदा मसा मसा की वोटिंग लाइक लेबा इलेक्ट्रल रोल फोंबदा सिदी थासे यौरागदी असेंब वोट तौबददी करम फिबम दोनो अखोइगी मणिपुर दा इलेक्शन पांथोकदर बिजा अखोइ पुनमने ना खंगबिरो अदुना मरोइना हौजिकसी आसाम अखोइ युमथंगरि बने सिट 10 नि थोइ लेबिसबो सिट 10 नि थोइ लेरिबा आसाम दा पीरी बिजे सिक्योरिटी सी सामग निफु नेबा कंपनी जे पिखरबा सुमलगी एमपी अनि का आउटर इनर खक लेबा सिदैदा सनी नेबा कंपनी पिखले जे आर्मी पिखले सिना करादा द इफेक्टिव ओइना इलेक्शन जे तौगदो पांथोकदोरि बादो अखोइ पुनमंग नेना सिदैदा अखोइना सोशल मीडिया गे अइ खुरांजु थमजनिंगे अदुना मरुओइना आइना सिगिदा पंजरा कांदा इलेक्ट्रल रोल ममिंग बो याव बा फोटो बो दमा हाप कांदा इलेक्ट्रल रोल बदा फोंग बदा याव बसिगी ऑफिसर से सिगी सिना लेरिबा सरकार सिना अदुबा इलेक्शन कमिशन मसि सिमा लेम ना थानिंगे मसिदेदा परामा तंबी होग्रगदी अखोइ मणिपुर सि अदुके मति डेमोक्रेसी की वाहन ठोक लेरत्रब मतम नि हौजिकता अनु कना कना मदर ऑफ द डेमोक्रेसी ना इंडिया दा हाइरा पदि अमुक सुमु अखोइ मणिपुर नमुक हेंजिल लई बने अदुना सिना आइना यामना खुबा मी यंगा आइगी नंबोल खकी वानते हौजिक नंबोल गी एसडीओ ऑफिस अखोइ तक चलगा यंगियो लेरिबा संगजी आईसीटीपी ना लेदुगी चेयरमैन दो कनानो ओइगे जे पाबिरो पनाना पाबी अद कनान तोगे ना यंगिरो एसडीओ ऑफिस ता लेरिबा स्टाफ 4 गेट तगिना अचौबा मथक थोंबा सिदैदा हौजिक उलौगे लेरंबा फोटो ट्रांसफर थाग्रे हौजिक पदि इलेक्शन दा वीडियो नि मु थमजलै निको हौजिक अतो अतोपा मयाम अमा लेरंगनी 4 गेट तगिना एनी स्टाफ अमा अतोपा खुंदगी अते ते लेरंबगसु आइगी ने ना आइजु राजनीति तौबा इता मंगारा कारे मंत्री अनिरो ओरमे पार्टी की प्रेसिडेंट बो पुरमे आइगी ने बा इरेना स्टाफ अमा इरेना लेब्रे यंबियो आई मंग एमएलए कारिंगा जे ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग आई मदोम द तौरक्ते एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पर पदिति मदुद लेजब एसडीओ ऑफिस लेबा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मंडल लब पोतो बोगदा कामजोंग असि रेवेन्यू कनो नत्ते अमिन की मथौ लेब नत्ते आइगी ने लेजरि बचिंग जो कामजोंग गुंबा रेवेन्यू की जुरिडिक्शन जु नत्तबा अमिन की मथौ जु लेतब तो हुजिबो तोलो फंग्रेबा आइना अहान बा बिरेन सिगी सिमी सजिगी सरकार लापतगी मतम दो एसएमबी द रेवेन्यू मंत्री गा इगा लाउन की पुन मदो खंगबि दंगनी कना को स्टाफ अमत लेते इलेक्ट्रल रोल हापगी मतमदा अखोगी जू चही की हापा चही मत अहुम लाब से पिबन तो पीब पोसे अखोगी ना अमत थागत पेरोय डिपार्टमेंट लेस मखोगी ना चही कुनी मथक सीग्रब कामु बगदा ngasi बगदा इलेक्ट्रिक रोड कप होयबा कइनो ता दुम फम फम द्रम मोय जे अमत तो वरगा दुम तो बगी फिबन द लाप अदुना हौजिक किते जखोगी डेमोक्रेसी बसी लेजिस्लेचर एजुकेटिव जुडिशियरी अहुम जिना अखोगी मखोंग जुम्बी मखोगी सम मखोंग नो मखोयम जुना ngaklo piraga da leibak si salai ga tawrim na aduna ngasi da executive ki da oiriba brigade officer sing aina appeal taw janing base eje executive ama oina noi function tawaba legislature na sidai da sason paire haidana run na yadaba mongda
खुदों बिना थिल्ला मधु तौद ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग तौद की हल्लगा अदोम द चलगदी अखोई मणिपुर अफब पोरो ओयब ngasi ngasi mata order thok pada matam du sema mi ba is jo office tu huji ko lem na mang nitra ba si huji ko riba mantri sing ta sa ta ga mana ta ga do si mun na khan tu darkar lai ba aduna lai riba sa chol che lai ba ka se ikoi karigum ba phiba mamada lai rabani aduna sigum ba mayam che ai chief electoral officer lamphek da ikoi kano tau khre aduna masida su sojana ba ki action athuba matam da ai lobi la kane haina khalli aduna aina khudam moina ikoi ki nambol khatang irena misa maga mari se ja aina pallakanda irena horel mayam da su kopi tum do aina kutse bagi wani aduna sumna ta gisida chinda ama ararap ta to bodi phabo hojik ta ikoi ki nambol gi es do office sida gi che he ikoi ki office ta kilometer 10 mari khatta ne ba chalaga lei do se kilometer 10 mari khat chala lei bar sida bok ta khala am jinati BJP gi lei riba arap da lei riba office sing ki ta torom ga da poto ikoi gi media na adum ubiro ha dana ai simai press ki mafam dai tham jage aduga loina na ngasi da ina press conference tawjari ba si jita bi rakanda maru oi ba sidai da madu du ki thabak tawraka do bi khoi gi official sing ni aduna official sing na su ma si tabi rakanda khang bi rakanda athuba matam da masi gi solution ma ai porkan ning ni sidai da kari gumba tawrak tra gana ai legal gi oi ba ai mateng mu su lawrak khine ba ma gi vote gi adu ta gi natti sidi henmal le manipur da aduna sigumba putlabak sigsu aina media ki thongda aina su irena simatang ki phongdok chaning su aduga tawjabani aduga loina na hojik kida aina ngasi ki press conference si ki khudong chaba lawr kanda aina manipur ki praja miyam da aina karigum khajik da thamjani baje ai koi hojik kida jamang da ngarang na handa ai koi ki tarik 13 da taruk da election commission of india na thokre tara nipal subal lok sabha ki election ki phase tare thong to badu da ai koi ki manipur ki inner ki na april ki tarik अखोगी तरागा मापल अदुगा आउटर की ना एप्रिल की तारीख कुन मापल ना नोटिस थोखरे अकुन तरुका नोटिस थोखरे अदुना आइना मणिपुर के प्रजा मियाम दा हाइजन हिंगी बदी अखोइना खबर पाबा मतम दा सिदैदा चेनियन की डिस्कशन अवार्ड येंबा मतम दा अखोगी प्रजा सिंसी पेन दबदगी नि खंदे अमन नि खंदे अखोई इलेक्शन बॉयकॉट तोगनी अडोडाना चिंगबा मा मदोम दे हे हाइबा मतौवेबा मखोइना पेनद्रि बसे कनातनो अदुनदि सासोन जिदनेबा मोइना अमुमु पेन दबगी खोलाउ लाउरिसे अदुनदि अखोइना इलेक्शन जे बॉयकॉट तौरगा मोइगी सोल्यूशन बे फंगदोरिब्रा इलेक्शन बॉयकॉट तौबा हैबसे अखोइ इसा की राइट डेमोक्रेसी दा पीरिबा इसा की राइट तो अखोइना मांगहनजबनेबा लैरिबा सरकार दा मतेंग पांगजन बोइना थोकनेबा अखोइना लैरिबा सरकार से परा तंबिजे हैब तारगदि अखोइना मतेंग थोंगा अखोइ इलेक्शन जे थेंगगदबनेबा नसीदा पावर पागना शक्ति पागना ngangiba chawrba mayam se प्रजा अखोगी खुद लेबनेबा नसीदा अदु कुइना तारो kan kasi election maya ida jatra hunba adu da tawre kanda प्रजा gi wakhal si amaram da mind si change tawna na ba tawrakpa BJP gi modi si amuk lakpiyo da modi thaglaga modi amuk halakpa gi tawba madutay da magi प्रजा sin du madutay function ga yaw kana khuba ga khugalakpa itadi अखोई सु मणिपुर दा पॉलिटिक्स तौगदा बसे अखोई दसु इकाई बमसु यावे तौसु तौनिंगत्रे मणिपुर प्रजा सिंसे अदुना हौजिक किदा अखोइना ख्वाइदगी प्रजा अखोइना लैरिबा सरकार ओइदबा ngang मचिंग थिबा सिगुम्बा सासोनसिबा अखोइना परा तंबिजी हाय तारगदि डेमोक्रेसी की फजग्रबा अदुगुमलबा इलेक्शन ना अमुमुक लाक मतमजे सिदै अखोइना परा प्रजा अखोइना शक्ति लेना पांगल थोकना अखोइना मखोइदा खुलाइना करीना अखोइना मोइगा सरकार गा लबा पारबा याब नति अदुबु डेमोक्रेसी दा प्रजा दा पिरिबा शक्ति दो मदुना मखोइदा इराय लाइना परा तंबिबगी अदुबा खुदोंग चाबनेबा अखोइदा पिरिबसे अदुना अदुगी खुदोंग चाबदो अखोइ लेमना मांगहन गुमजेबा हंतकी लाकदोरि बिस्तिति अखोइ खंगे ngasi सरकार अखोइ सु पॉलिटिक्स तौरकसी इसागी सही हौजिक खितै दा लैरिबा सही कुथ्रा फारबनेबा अइना पॉलिटिक्स तौरैबिसि सो मरबुद्रा मंगा दगिनि अइना भोट तारैबा ngasi की चीफ मिनिस्टर ओरिबदि 2002 दगिनि अइदी सो 95 की भोट ताराबनेबा याम अंगांग ओइना इलेक्शन थेंगरा लाबनेबा अदुबा ngasi की राजनीति की हिस्ट्री दा सिगुम्बा सही कुथ्रा इदैदा अखोइना सिगुम्बा पोचै अमुक तो उरक्तिबा सिन्नेबा ngasi दा तौरैबसे ngasi नोमै कामना बखरगा लेपेगा लोइन ओदर फरेबा पोलमा सोमदा लोइन लोर फरे तमदा पॉलिटिकल डायलॉग तौरी अदा ngara ngandadi अमु सिदे का कुकी की एमएलए तरा का वरी सारेबा पोतो अमु मोय तरा दो थारे अदना उनबा लेके अदा के सेना मचिन जे थीरेबा खंगबा हंजल तौरीबा पोचा अखोइ प्रजा लोइना उबा पोनेबा अदुना खंगना तौलिबा थौदोक चुमी नोमै कामना बदि लेपे
ngasi da relief game da lady ba mi lising bu ji kap gi mirau thodi tu obra ba isa sin ngasi da lai lai su tam ko da mama depression lai tana psychiatrist ki problem la ki hal bra hojita ngasi da ai ko gi swai da nongmai kap na de ai gi isa si de isu si de ai ko na nongmai kap na ba je to ka ne irang ne bu ding bai wa ne ba hojik da relief game da lady mi lising humpu ne ba hena lady ba je yum lising ma ga hena mai tha dok pi gra ba ne ba mahok sa gi relief game da ising chaw bu relief game da lai ba je ising chaw ba han da lai ba ya ba pu ne ba mayum da muk changa ga ngasi da mayum ma kai tha da chu cham pu da bulldozer do takai pi gra ba kanjil bu mon thok gra ba do karam ka do changa da ba mori da karam ka do changa da ba subnu gi da hutu da serau da tonari ba puna ma sing se ai koi praja sing na ma sijma ai koi gi kaufam thok pe aduna praja ai koi gi di democracy ba ko se ai koi gi praja ai koi gi kano da lai bani aduna sigum sarkar ama laibak miyam gi mang na tak na ba tawra ba sigum po se ma para tam bi ba ma koi ko chintok sili ai koi da pi ba rai se ma pham matam chana ai koi si jan ka mo se mai ki ba pi ba ngang ba tori ba ne ba aduna manipur gi lai ba CSO jing da ai na tawjani ba appeal ju hauji king da CSO jing di election jaw ba ya di adu ta ge maya ma ide na tawi tawu da di mo su laibak ki ni CSO ba po se na pressure group ne ba mo koi na pressure group legislature sida lai ba se mo se thaba ko na pang thok ka tori ba ni CSO jing na tori mo na order thok ya ba ama ta na mo di pressure ni tawu ko ba pressure to bi da ta bi tar ba sarkar bo hauji than ba gi mathau tari bra ba ai koi na pressure to ba khudi mak ta bi tar ba sarkar do ai koi na kari do ba ki tumin na election ga tori ba no matam ma da lawa ma imai be jing CSO jing mayam hauji karai karai da sakre karai da CSO do karai da thabak tori ge ba sumai na press media na khara hai ba khor ba mafam mafam da social media da tawra da di ma khoi ji lot khar bo ni na amu mu to la TV da di khagadi utpa adu ko thabak oi da di taw da ba sigum ba gi thabak da miyang gi da CSO gi kholau ne ka tholak pa di ai re na pothar ga yum da lai bi ro na ai adum khai jani adu na ai koi achum barom da sang na ba kitang lai ba ka si khalaga rai ti ngasi ma ai ju rai ti tok ne bola ba di le pa su ai lep ta su ai praja na ya da ba pot ai na kap na law na ai na paisa na ya ba na te politics ji ti sidi praja gi khut lai ba po ne ba praja na ya da ai hada ka tum tu ho idana praja na ya ba kan da ai mu law ai ngai le ba po na te ba adu praja gi khut lai ba po ni na praja sing na ma da praja da pi ri ba rai adu handa gi la ka do ri ba ai ko gi April gi tarik tara ga mapal sina inner gi adu ga outer gi na tarik kunga taru sida pang thok ko do be election je masdi ka praja gi asem ba rai do madu ma pi ra ka na para tam bi ra si adu ga loina na CSO sing gi mai gai gi pen ja bane tor ka na imai bel gi section ka ya gi ai ta ba kangi election bu da boycott tor ka ne boycott tor ka ne ba poto mo gi khwai da harau bi ne ba lai ba sarkar je gi boycott bu da moi bu ya ba ka mo di tholoi do adum thada ba to ni sida ga moi bu ya da ba ka mo ga thok ba matam da mang ga do ri ba se ai koi mang jo ho ba ne ba aduna isai cha ge rai to mafam matam cha na season view hai dra ai mase ma ga tham jage adu ga loina hojik ti ko lo ka jak su tawra ba ni na jatra phada hun ba ju ai pang ya ra roi election maya gi tat pa da thabak ha pani notice thok du ju madu ma su nandre aduna hojik ti bharatiya janata party ki lori ba phirepti ma khoi da ai koi mioi bi na phi se li ba se ikai ba gi ne ba ai koi da phi se li ji ikai ba gi sidi ka bharatiya janata party di lai bi se ma khoi da ikai ba adu da mi na nga ba mo da kari mat nati ma khoi gi di kari no moi da ningi ba pandam do phang ba du khak ne ba moi gi ningi ba pandam do phak ba mi na adu nga pa ma na lalu ba gi adu torok pa ada to moi da kari mat chang nati adu na di democracy ba ko ji de praja gi kholau press media na ira i ba kholai bu asoi ba mayam do uthore ni ulla ka ma na lalu ba mayam do semtok chana gi praja gi sathong torok da nungai na gi torok ba mayam do kachiktan mangon da khara thina torok na far ga lokap ta thambi ba edit ka yama lokap ta lai gre na isnau media gi myam so adu media gi isnau bo da khabar i ba si kolom taram dai gi matam da irena asyang ba wakhal da phau ba imin na ura ba photo ba do phong tok ngam da ba gi adu ma tanja ma ai khoi gi press gi isnau no phau web phau bi no ba kari da ai khoi da pin ba ai khoi editor amoina reporter amoina to phang thok ai khoi gi thok to ga ba ni political party ai khoi su to phang thok ai thok to kai su moi gi makha da le ga moi pi ba pham da te moi su kumak pa kala dum la ka ni up and down ni politics side di aduna kajitang lai ba sa chol mi khumpu lai ba da yang khai manga moi gi lai ga ba ni han ka ta sidai da ai na kitang di sang to e ai na press si kuina su to ru dra ba ni na ma di ai na su mayam da phong dung je han tang ma ki assembly pham ba do ai su kara ba na adu ke ma ai tv yeng di ikai che ya honorable chief minister ko khumbi bangang ba wangang sangang speaker ga tawri ba mayam adu ko mayam to manipuri assembly da phammi ba to moina reporter na iri ba to maduna
ihorib ne loina laik oina phonga kadori ba potne ba adu kuma hayang history yaw ko da pot madu tai da aina sathon to ne aina simsam ngamme na madu ma to poto madu hayang ai koi sat ba yai le hori ba ai gi isa isu sing theng na ba matam da de lei hori ba chingna matam du gi adu gi macha ne na iri na pok ta nan bi ba gi mauta u da tin thui sit pa do madu to da na gi do ngasi da political party lei ba sathon to ba mantri mandona ai gi adom do onsan gi do tawon janingi aduna aina aroi bo waina aina tham janing ba da han ta phong le ba electoral roll ai ko gi January gi tarik amada phong gi ba adu gi du da yaw ba ai ko gi nambol ma ka da som gi polling ma khakta ni ko yaw rib je sidai da tawri ba ching ju athu ba matam da ngasi gi press ki conference tabi da kada mari leina ba department sing da ai ko mari leina ba laino sing na su ai athu ba matam da action lokhat pira kani ningi masidai da election je lokhalak da ba tar ka di ai legal gi oi ba su adon da changsil lakani adu da natana ai ko gi kendra khudi makta laibiri ba khudi mang na su ai gi kendra gi adu kum laba ngasi da relief kem da leiri ba sing do madu ke electoral roll adu da phong gi bu kari no do yang jan yo ai ju kaya ge ngote si ju ngara na da ai ko gi election gi meeting tor pa moi ma sen ngangar pati khang pa gi check tor pa da si gi phibam je leiram bani aduna ai ko gi right da irena politics da social worker wa da leibiri ba sing ju relief kem da leiri ba jaga gi adu kum laba mioi sing na ju magi electric roll irena check tor kan da matam chana ai ko wakat la kan da achumba voters na vote thada bado phagna bagi damakta ngasi gi sigumba press conference se aina mafam se tawjabne thank you all